Dia si pon tengok di sana ada pon saja. Mana ada tengok pon? Dia tengok pon saja kan Dedi. Mana tengok pon? Mana? Ambillah dia kan Dedi, jauh lah. Ambil dari Malaysia ni. Mana? Dia mau pon saja. Tu tengok pon sana ada pon. Eleh. Nanti kan Dedi ambil. Mau? Takut? Tak, kalau takut, tak mau pon. Dengar cakap ibu. Lepas tu, tak mau main game saja. Lepas tu, okey, call lah kan Dedi. Payah. Tak payah. Tak payah. Siapa? Mau call kan Dedi ke tak payah? Tak payah. Cakap dulu kan Dedi. Baim tak main phone lagi kan Dedi, cakap. Nah. Okey lah kan Dedi datang lambat dia. Kita boleh cakap lah kan Dedi. Cakap. Kan Dedi dia tak nak dengar cakap. Ambil lah dia kan Dedi. Dan cakap kan. Tak ada pun. Dan cakap pun. Eleh. Dan cakap kan. Kan Dedi tolonglah ambil kan Dedi. Tak payah sih. Tak payah cakap. Masukkan dalam barat dia kan Dedi. Biar dia tak payah main phone. Tak payah tak mau dengar cakap. Cakap kan. Mana ada main phone? Mana? Eleh, Mana? kalau main phone lagi, ibu panggil lagi kan Dedi. Faham? Nak faham. Tengok tu kan Dedi, dia tak mau dengar cakap. Kan cakap. Macam mana? Dan cakap. Tengok tu macam mana dia buat. Dan cakap. Ibu cakap nanti rosak kan? Dan cakap kan. Ambil je kan Dedi, tak payah dengar cakap ke, tak dengar cakap ke. Ambil je, ambil. Dan cakap kan. Tak kira lah. Call lagi kan Dedi, suruh datang ambil. Tak payah. Panggil Ibu. ibu sudah panggil kan Dedi. No panggil Daddy semua. No Dedi semua. Ibu sudah panggil kan Dedi, dia datang ambil Baim nanti. Tak payahlah. Dia datang sama polis, sama askar datang ambil Baim. Ha. Tanah. Tak mau dengar cakap. Dan cakap kan. Masih ni pon? Kalau dengar cakap minta pon. Tengok dia tak mau bagi pon. Okeylah kan Dedi, tak payah ambil lah kan Dedi. Ambil lah, kita ambil lah dia. Dia sudah dengar cakap lah, dia tak main phone lagi kan Dedi. Okey kan Dedi? Kali kamu aja. Kalau nanti kalau dia tak mau dengar cakap kan Dedi, saya call lagi kan Dedi. Okey kan Dedi? Tak boleh. Okey, baik kan Dedi.